Program za izradu JAG antene. Nekad smo sve ovo radili pješke, olovka, papir, eventualno kalkulator koji je imao. Međutim, danas to ne treba tako raditi jer je vrlo jednostavno. Postoji tone programa za računanje antena. Evo, ovo je jedan od računanja JAG antena. Pa da probamo. Ja bih ga preporučio, jako je dobar program. I idemo unijeti parametre. Počinjemo sa biranjem novog projekta, novi dizajn, kraj dizajn i sad biramo parametre, koliko elemenata, recimo izabrat ću 2 direktora. To će biti 4 elementna JAG-i. To je nešto što sam već radio i iskustvo znam kako radi, pa da vidimo što će algoritam izračunati. Dakle, dodajemo 2, biramo ostaloga kakva vrsta koaksijalnog kabla će biti u prilagodnoj petlji. Imate veliki izbor, izabrat ćemo nekako RG58, recimo RG58C. Može biti sasvim dobar, nije bitno. Bitno da mu znamo točno faktor skraćenja, velocity faktor, što bi rekao na engleskom. Zatim biramo da li su elementi izolirani od buma ili nisu. U ovom slučaju nisu, svi su galvanski spojeni. Posebno imate za elemente, posebno imate za dipol. I jedno i drugo znači galvanski spojeno. Idemo kalkulacija. Neće, zato što nedostaje točna frekvencija. Moramo uvesti frekvenciju na koju želimo računati. To će biti 144 MHz. Stavili smo frekvenciju i sad kad stisnem Calculate, on je izračunao sve dimenzije. Imamo cijelu 4 elementnu JAG sa svim detaljima koji su potrebni da bi je napravili, izradili da to funkcionira. Ništa strašno. To je jedna od opcija. Možemo projekt pregledati, da imamo koliko je šta veliko, koliko je šta dugačko. Evo vidimo to sve elemente, kako se radi dipol, dijametar savijanja, možete to i promijeniti, ne mora to biti 50 mm kao što je navedeno u osnovi, niti moraju elementi biti toliko debeli, ovi su 7 mm, mogu se zaprati tanji. Po želji možemo pogledati na primjer prilagodnu petlju. Evo, prilagodna petlja, lambda pol petlja uz taj kabel je tih dimenzija za tu frekvenciju. I tako se spaja, vrlo jednostavno. To su osnovni podaci za antenu, to se nekad drugo radilo, sad se može to kompjuterski sve. Idemo to sačuvati kao 4 elemenata. Unesemo 4 elemenata. Stisnemo OK. Pita nas gdje da to sačuva. Može u ovaj folder. Isto pišemo isti naziv da bi ga kasnije znali pronaći u folderu. Ja imam tih foldera milijone koji bi to znao pronaći da nema oznake. Evo 4 elemenata. I to ide save. Pita da li da sačuva, da, ok. I sačuvali smo. Za one koje zanima što sa izoliranim elementima, pa i to se može izračunati vrlo lako. Evo ćemo isti primjer, ista frekvencija, isti broj elemenata, ali ćemo izabrati, vraćamo se na početak programa, biramo da su elementi izolirani, znači da je dipol izoliran,
da su parazitski elementi izolirani. Može se čak staviti da je bum od nemetala, jer stavi se onda su izolirani, ništa više. I calculate, on je izrično dimenzije za taj slučaj. Ja to sve imamo, nekad je to trebalo računati satima. I opet nije bilo sigurno da li je to to. Sad dobijete za dijeliti sekunde. Evo pogledamo sve dimenzije. Dimenzije su jako zgodne. Zgodna mala 4 elementa jagi koju možete napraviti vrlo lako. Znači, pilu za metal, bušilicu, još nešto sitnog alata i metar i materijal izvolite praviti prema dimenzijama.